Sekuphele isikhathi esingangenyanga laba bantu bathuthelwa kulezi zindlu besuswa emahholo omphakathi. Bakhala ngokuthi lezi zindlu abahlaliswe kuzo ezinye zazo azinawo amanzi kanye nempahla yasendlini. Isenzima kuma impilo. Ndiyabulela khona ngebhangala. But ndilala phansi etrasini. Kwitrasi nandiphiwe kwisenta. Babesithembisileke into kokubana njengoba singelwe ngalamanzi baza kusithatha phayana bazosibeka kuthembo lestrasha. Sizawufika phayana sezikhona ibhedi, ikhabhathi, iwardrobe nezitofu. Kwezo zinto bezibalile into endiyibonileyo isitofu sejele. Andikwazi ukufikelela ekuthengeni ijeli mna because andisebenzi, andipeyi nobheya, andipeyi nomntana namntana. Omunye ohlala kulezi zindlu ugogo onokukhubazeka nongaboni emehlweni. Kunzima kuyena ukuphumela ngaphandle eyofuna amanzi. Amanzi andikwazi uyapha ndiyokha amanzi. Uyabona lo mabhayi lo uyathengisa edolophini. Ngomso usheka ndedwa. Zosheka ndedwa. Amanzi nangaya andikwazi uba kubhekwa ngaphi. My friend ngandikhela amanzi pha bandifuna ubheka etoilet. Fune ndicela ndisepha andiyanoba ingaphi. Lo gogo usizwa omakhelwane okuyibona abamlekelelayo uma kukhona akudingayo. Ngoku kufuneka kubekho umuntu osecankwakhe ozawumane ethi xa ndifuna uyochama ahambe naye, funa etoilet ahambe naye, amane emkhelela amanzi akwazi ubamenzela amanzi ahlambe. Umasipala uqinisekisile ukuthi abekho abantu abasagcinwe emahholo omphakathi ababa izisulu zezikhukhula.